Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Kani kalong kating pentip sa kipad ng Shillong dumi bara. Pakat manang yad for ngi ya kajing long kajing man jang ni COVID-19 virus, but naki start doktor baru aku ke partai Hisham kiong ba hatin ka schools ni kino ki balang positif na uni COVID-19 kajingpang lani uni virus umla su ban sakyang pat sakiway lani umbet su sakiway lani umla su ban ten sitam ya kiway ya kita ngidang wat ya disebut ki bobiang but ngidang wat ya ki jingtho dan ki jingkan tho halor gani but hakanu kapur kabang isyam ba kadai sisa kumta ba uni u kuang jingpang umla ban sapyang lani umla ban penyebet su ya kiwei dan umla ban penpang ya kiwei tak kemot ya protokol kaba nila tenmi ngisala ban sembrai kambnya halor kani ngihapan imlang wat uni virus but teng ngihapan sim ya kirai kiba ngidei ban ya setu lang but ngidei ban ya renti lang bad midai bani telur lang. Baik kumba kalau mentah ke protokol ke ba ngibat kalau ba kino gibalang positif ngin hak tes sya hadin kata kinsala balik sayeng nada kilong negatif. Ya kini karai halor kaspusni lada uknyang jungpang ula na manpur na nisafyang ngin sa ay kamadin ndang ilaya puli bah benya pin babin ya ki kot kisla ya ki jingkat tho la ni ki jingtho jong ki start doktor peleng saudong ko partai padna dang ila kena sisa ba kalong kumba ki lab te ke sarkar ka sa simrai halor kani but kendiat ngan su ay ini pasal sunniat nakal yang kajong ni ba ngindaya pet ya kini ki test ke bangile namar ba kini ki machine PCR kilang sensitive ba kini ki start doktor ki badai hapo ki laboratory ki syam ba ya u nyang jengpang bal ayap u badang mi na kamet bernisim sampel kapit I positif ha ke mesin. Hendai kini ke jinglong positif kadai nuknyang ubal ayap. Pada kata ngindang hap yawat ya kita sebut kibobiang bangila ban semikarai hanor protokol. Ban yang saya sisir ba ya kitu kibalang positif kindang yai test but suki pasuki ladang hilak pakalong ta ngin sale jai ban warra ya kajumpen kala hapo protokol hakini kisni kibanwan.